Mbese nizakavukira. Mwana w'igitega mani, urayinkonje. Yego. 1 2 3 mwatangira. Ndumva nshaka guhumeka nabi. Okay. Ugomba kugatonora neza akava yiki. Akava yiki. Nugutonora neza. Ushaka icyambere sugukenera wowe. Nugutonora neza. Kureba ngo uranziga. Yego hano ko tutari kureba udusiga. Uyashatse hano irya n'igishishwa kiriho. Hari abantu bari amazombi gahita itamira gutya. Impamvu ibabo. Nta cyizere, nta cyizere. Patira cyatonora n'izina ry'Imana. Ako kameze korongeshye wa. Kameze Patina yacuruje amagi. Umva marene. Agize ubwoba baramuhamuye. Patina miza amagi abiri cyarimwe. Rero kuremara kwitabira icyarimwe. Jamsero mutotse kugira. Asinago mushyira gase. Asena swabura umwanya gase. Abasore bacuruje amagi. Okay, uko mbibona? Ibyo rupibye ko. Uko mbibona kabisa Patina. Turebe. Patina ubu tuvugana kabasigaranya amagi 8 yonyine. Wesa asigaranya amagi 8. No 8 buriya cyangwa ni 9. Asigaranya 9 puisa. Eka turebe. Patina ubu tuvugana asigaranya amagi 7 ko dushizemo n'irya ari kurya. Bite urarigarura ndagukubita igirigura desa bro. Igirigura desa nurigarura ndagukubita. Izina ry'Imana. Eka turebe reka turebe. Amaze gufata amazi. Nashaka kuzana amazi ngo muze kurenzaho muranga. Eka turebe kabisa. Ukeneye cyo kurya auzu billahi. Mukeneye cyo kunywa twabaza Paris niba bibemerera. Icyo kunywa muragishaka tubaza. Mukeneye cyo kunywa tubazanira amazi. Fante ntabwo yayibemerera. Paris nawe rero simbeze. Arabimenye bigeze mu twagiye. Patino tuvugana sigaranya amagi 7. Ubu natandatu. Ubu natandatu kabisa. Oya natandatu rira warira rifite natandatu. Rira nturiba rira ryariwe ntago wariba. Pari. Uhamahirwe menshi waguze Patino. Naguze Patino niwe nki. Ni ukiryamyeho. Kanya yaramuvuye. Hano nge ni izina ry'Imana nge hano nshatse nakora kashauti puisa. Hano nshatse nakora kashauti kabisa. Reka turebe. Ariko reka umbwize ukuri. Patino hano kabisa butuvugana na 5. Na 5 kabisa uwitwa Meshaki we ababarane. Iyo rimwe Patino rifite ububarane. Ngiye mbarane. Kubera ko uyu musore nibera yacuruje nibera yaraturaga. Reka turebe. Ibihumbi 10 biracyari ku murongo. Ku murongo. Iyo bicu biracyari ku murongo kabisa. Sindanya gutora cyangwa gutya. Nizina ry'Imana. Puisa aracyafite amagi agera kuri 7. 7 oya. Niryo ufite turi kuri bara. Ko nagura hirya. Ubundi dushatse ko amatama yawe nagaruka asangwa ngana. Twabara niri mu kanwa. Tukabara 8 ubwo tubishatse. Patira rwanga. Nizina ry'Imana. Patina mu byukuri Patina yaje muri iyi game mu byukuri Patina yaje muri iyi game aje kurya tugira ngo aje gukompeta kandi yaje kurya. None kuri ba Paris game gitangira bavuga ngo buse ngo harora yamara. Buse ngo harora yamara. Ngaya magi ngo harora yamara. Usika yamaze. Hano ngongera nawe urangije mbe nako none kambabwira ibintu bitari bubatangaze. Patina agiye kumara ahita arya na yapuisa asigaye. Nibyo bintu bitari bubatangaze. Patina akabaze uko ufite nk'amagi 8 mu kazi. Negereje igihe amirira nayamira. Izina ry'Imana yangagenda abandi ndayarya. Ibahirya cye. Ntabwo ikipe iburekire. Puisa forfiremewe. Iyo utsinze kumanika katambaro k'umweru dore ndabona una wambaye wawushyira hejuru.
wemeye ari uko ashize oya wemeye ari uko ashize Wemeye se bya nyabyo? mu izina ry'Imana ndemeye byanyabyo ndemeye imbere y'Imana. Patina asigaye yirimba baratsindira hehe ntabwo yo ibintu byo ngo no mu Gitega Oye ngo kugitabereye kugitabi. mu Gitega bacuruza Kugitabi ndabona baguru. nanjye rero pusa kuva wemeye ntabwo naza Kugitabi? kuhemba. ubwo Parisi niba uri buze guhemba jya muri kamera ntabwo nagaruka muri Ubwo kamera reka ngo utsindishije gutya ntabwo nagaruka muri kamera reka urumva ntabwo bibaho abana bo mu Gitega twaragurishije ariko hari abayaguraga uwabayaguraga twabonye nabo ku Kitabi yewe gapasi. kandi aracyafite apeti. ngomba gutsinda Baturaje kurya ntabwo yazi. Byanyabyo ntabwo wagize. mu izina ry'Imana njye narinze imbeshyi Imana y'umwijuru Imana. Patina ameze nka muhoze Ubaye nka Muhoze Patina ameze nka muhoze baje kwirira waje muri kurya amazi competition reka ndabona yansize Bro nawe se ni murabye kumagize. aya tugomba bari nagucinga ijambo Patina yaje kurya yisanga kimwe Oya aba batipe aho bigeze mwese nimuze mumfashe Muze twirinde. n'ubundi Patino yaradutsinda Patino namwe promotion niyo mwazamo mwese hasigaye amajya ngaho Nanjye ubwanjye Patino yaraye. n'ubundi yadutsinda Patina yagutsinze byarangiye Yapfuye wareretse. ntago ryapfuye ni rizima itsindwe yapfuye guturinde ariko mbanze namajya asindisha kuko nangiye kumva kuntu ndiye menshi nshobora kuba nsinze Kitabi boy yebaho afashe n'iryanyuma ariko bro cyazigemo hari ukuntu ari ibintu iri kunyigisha hari ibintu najyaga mbura nari numva ko nta muntu warya igice cy'itireyi ariko ndabibonye itire yarya bari oya ntacyo oya itireyi aba ari 30 habura nitarani igice ubwo ni kenzi ni kenzi ariko umuntu ariye amagi 12 reba ukuntu arigiye kurya iryanyuma umwongi andi nk'akanga atatu najyayarya Pati yafate wikijisha iyo nshobora gutsinda ngewe nariya yafate manu uracyashonje cyaze bro uriye proteine y'imyaka 3 iragusunika proteine y'imyaka 3 funga abantu yo 19 ukuri kw'Imana ndiye 12 none nashaka kuyuzuza none nayo barayariye ariko rero nanjye mbanza ariko ndiye nihuta bari babahemba Reka mbaye. yanyaze abonye umugabo urya koko umuntu araza gufurira hirya iriya bajya bagura ingewe Patina miliya amagi 3 icyarimwe izina ry'Imana ndabibona amiliya amagi 3 icyarimwe oya ibaza ko n'abandi bamfashije ariko n'ubundi yadutanze na Parisi ndakubwiza ukuri no Patina ayariye nta munyu nta rusenda imunyu aragira ngo mugenzaho rimwe kugira ngo babone ko okay Parisi rero ndumva ibintu ngomba kujya muri gym pe basi nkore n'indibe nini amagi CG oya nkore n'indabe nini kuko buriya ugira ngo se Patina ntsindisha iki inda nini ni izina ry'Imana ndushinda nini nanjye bamza ko mfite inda nini sinari gutsinda natso akira ntacyo n'undi Patina yadutsinze akira Umuntu watsinze mwamubonye ni Patino ni wene nasheteye rwose. Next agomba kuma amafaranga twasheteye bano bakinnyi. Rero Pati akira amafaranga yawe. ni wowe utsinze Akira ndagukubita ubukisaga ndagukubita urushi namenye urufu uretse bro uretse ngo amaye rimwe rimwe rifata Parisi yajyanye ko yamaze amagi yanyaciye bari Yo. Wisa natubwira ukuntu yiyumva nari namuguze abana bo mutego badusebeje ngo ihangane reka mbabwize ukuri so rero guys nagira ngo munyihanganire ningusha abafana banje abakunzi banje n'abakavukira bo mu Gitega rwose ndabatengushye ndabizi ariko mumbabarire ntabwo nari nzi ko ndi gusangira n'umuntu urya gutya kabisa naguciye mu ijambo saba imbabazi barage ba Kanani bariye urabasebeje guhera kuri Kwizera Olivier kumanura kugenda ukajya kuri ba Marite hariya ubwo barage bose mbakizemo nabande bose ba Kanani bose rwose mumbabarire ndabasebeje uvuga ngo bayimbwa ariko nuko utarimbwa cyane ariko bayeyo ayo magi muri kurya rega nshaka navuga ko muri kundira bari kukurya aya ni amagi yanjye muri kurya noneho uri muraza uvugira Amafaranga amagambo nkabi ni wowe utsinze icyo navuga cyo
gucuruza amagi ntabwo bivuze ngo uzi kuyarya. nawe uyacuruza Kamufashe yarayacuruje twe twamubereye abaguzi naho kwitwaza ngo ibiki